Greetings in the precious name, the wonderful name, the amazing name, the marvelous name, the name above every other name, the glorious name, the supreme name, the sovereign name, the name above every name, the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Welcome to this program. Jesus Christus bevry jou siel. Nou ja, jy het gedink alles gaan in Engels wees. Nee, ek is geroep om Afrikaans te bedien. En so met dit wil ek graag inleiding doen. Die tekste het ek alles uitgeskryf. Ek het besluit, ek wil dit skryf, want soos ek hierdie tekste skryf, dit is amper soos dit my geheue jumpstart, soos 'n kickstart. Ons bid saam, Here, dankie vir hierdie dag. Ons gee erkenning dat dit is 'n skepping van U hierdie dag, binne in die beperkings van tyd wat vorentoe beweeg, het U hierdie dag geskape. U het al reeds hierdie dag betree voordat ons die oggend ontmoet het. En in hierdie dag, by plekke waar ons behoeftig gaan wees, is al U voorsiening alreeds belê. Nou wil ek vra my God dat U verheerlik sal wees deur ons lewenskeuses. Help ons deur U woord, help ons deur U Heilige Gees om attent te wees, sodat ons gedagtes en verbeelding vasgevang sal wees met dinge wat bo is, sodat die keuse van woorde wat ons sal spreek, U sal verheerlik, en sodat ons gedragspatrone aandag sal trek tot U groot genade wat ons besig is om te benut. Ek vra dit in Jesus wonderlike naam. Amen and amen. Now, the scriptures I've written out in English, so because there are some words which they are a bit difficult for me in Afrikaans. So allow me to start with the scripture which is in the book of Romans. Ek is in die boek van Romeine, en dis hoofstuk 16, en die laaste paar verse wat die afrondingsgedagte is van Paulus, soos hy met die kerk in Rome bedien. En hy sê, in die Engelse weergawe gaan soos volg. Hy sê, now unto him that is able to establish you according to my gospel. So hy eindig aan homself as 'n reg, dat sy manier van die waarheid van God oordra, om 'n deurbraak te kan verskaf vir mense wat nie 'n Joodse agtergrond volgens tradisie en leringe het nie. Hy eindig aan homself dat hy is die digter van hierdie goeie nuus, en hy sê, aan hom wie by vermoë is om te bevestig, om jou te vestig en te plant en jou wortels te laat skiet, volgens die evangelie wat ek aan u oorgedra het, en volgens die prediking van Jesus Christus, according to the preaching of Jesus Christ, en volgens die openbaring van die verborgenheid. En hierdie openbaring van verborgenheid sê hy, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. 'n verborgenheid wat geheim gehou was, alvorens die wêreld begin het. Maar nou moet ons praat nou nie van die planeet nie, né? Ons praat nou nie van die aarde nie, ons praat van die wêreld. So die wêreld is die beweegruimte van mense en hulle gemeenskappe as 'n nasie. Alvorens dit begin het, is hier die verborgenheid al reeds geheim gehou. Maar nou word het bekend gemaak. But now, this is being made manifest, nou word het gemanifesteer, and also by the scriptures of the prophets, according to the commandments of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith.
To God only, who is wise, be glory through Jesus Christ forever. Ek het gekies om te begin met Romeine 16, want ek wil hê jy moet iets sien. Daar is iets wat nou herhaal gaan word deur die apostel Paulus en ook deur die ander skrywers. Hy lê klem en maak aanspraak dat ons moet aandag skenk aan wat gedoen was, wat ons voorbaat is, wat die guns is wat ons bekom het. Hy wie jou gevestig het. He who has established you. Now, in the book of Jude is a doxology, and I remember singing this. We used to sing it in the church, and it sounded something like this. It went along these lines. It went, now unto him who is able to keep you from falling, and present you faultless before the presence of his glory with exceeding grace. Daardie woorde, daar's iets omtrent daardie woorde wat ek wil hê moet toegepas word in en oor u lewe. En die woorde begin altyd met hierdie woord now. Nou. Dit is immig. Dit is nie in die toekoms nie, dit is nie in die verlede nie, dit is in die hede. Dit begin daar. Net soos Hebreërs 11 sê, nou is geloof, now faith is. Dit bring dit vorentoe in die hede. En die bewoording gaan soos volg, hy sê, now unto him that is able to keep you from falling. Jy sien 'n vrees en 'n angs en 'n benoudheid wat gelowiges omkant kan vang, van tyd tot wyl, en 'n twyfel bring. Asof dit van jou afhang, om te kan vashou, en te kan kleef. Maar daai vrees word aangespreek, want nou word die aandag van jou af weggehaal, en daar word aan jou voorgelê om aandag te gee aan hom met wie die vermoë is om jou te kan hou. Luister na die bewoording, hy sê, now unto him that is able to keep you from falling, and him who is able to present you faultless before the presence of his glory. Jy gaan voorgestel word, jy gaan voorgedien word. You are going to be ushered into the very presence of glory. And he's going to do it with exceeding joy. He's not doing it reluctantly. He's not doing it with anxiety. He's not doing it with doubt and fearfulness. He's doing it with great joy, presenting you before his glory. He says, now unto him, the only wise God, our Savior, to him be glory and majesty. To him be dominion and power, both now and forever. Amen. That's in the book of Jude. Jude 1, verses 24 and 25. Starting with that word now. And making sure that you understand that he's able to keep you. When you are unable to still hold fast, when your strength has waned, when you doubt, when you are overshadowed by insecurities, he says, he is able to keep you from falling. And he is able to present you without fault. En ek weet, ons gewete het die vermoë om ons aan te kla, en dan jy besig om al die ou geraamtes uit die rivier van jou verlede uit te trek. Hy sê nee, dis nie die geval vir hom nie. Hy het die vermoë om jou foutloos voor te stel aan sy heerlikheid. En hy doen dit met oorweldigende vreugde.
Hy is 'n wyse God. Hy is 'n redder. Hy is die een aan wie die heerlikheid behoort. Majesteit en dominansie en krag, nou en tot in alle ewigheid. In 1 Timotheus 1 vers 17 sê Paulus, en hy begin ook met daardie woord, nou. Hy sê, now unto the King eternal, now unto the one who is immortal, now unto the one who is invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Tot herhaling van hierdie tema skryf Paulus in Efesiërs 3 en hy begin ook weer eens met daardie woord om dit in die hede te bring, om dit te vestig as iets wat immig is. Hy sê, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask, think or imagine, according to the power that works in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, with worlds without end. Amen and amen. Hier sien ons die vermenigvoudiging van die heerlikheid wat hom toekom, die lof en die prys wat hom moet besin. And the English is a word that speaks of the accolades. The accolades. Alle soort lof en prys wat moontlik 'n opsomming kan wees van ons tot hom, kom hom toe. En dan weer eens sê Paulus in Kolossense 1, hy sê, en hy bring 'n ontnigtering vir ons, maar die ontnigtering is nie om ons los te maak nie, maar om ons meer vas te hou aan hom. Hy sê, you that were sometimes alienated and enemies in your minds by wicked works, yet now has he reconciled in the body of his flesh through death. En dit bring 'n ontnigtering om te verstaan hoe dit is dat ons gered is. Ons is gevra om onsself in te reken in die oomblik van sy moeitevolle lyde en smarte, toe hy vasgespijker was in sy vlees aan 'n kruis. En daardie oomblik was deur God aangestel, sodat ons mag kom en kyk en sien en glo en verstaan en geloof uitoefen deur die wete dat die opsomming van die wet teen ons in hom, in sy vlees, vasgespijker is, weggevoer word in sy dood, tot die doderyk, om nooit weer te kan opkom nie. Hy sê vir ons, my mense luister, yet now has he reconciled in the body of his flesh through death, in order to present us holy, unblameable, irreprovable in his sight. If you continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel. Die hoop wat die evangelie aan ons aanwakker is, dit wat hy sê 'n werklikheid is, 'n waarheid is. You cannot reverse the cross of Jesus Christ. You cannot reverse the moment of his dying in the flesh on that cross. And because it is a finished work, in the accounting of God, in the reckoning of God, you are holy, blameless, without fault, without spot, without wrinkle, without blemish, irreprovable, no accusation. As long as we stay and continue in this faith, we are grounded, we are settled, we are not moved away from this hope of the gospel of Jesus Christ. Ek vind dit
ek vind dit merkwaardig om te weet dat hy dit alles klaar gedoen. En al wat ek moet doen is, ek moet aanhou om myself in hom te vind, ten volle belê, fully invested. In 1 Timotheus 6 skryf die apostel, vers 11 sê, "But thou, O man of God, flee the things of the flesh and the world, and follow after righteousness, follow after godliness, choose faith, choose love, patience and meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good confession before many witnesses. I give you charge in the sight of God, who quickens all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. I give you charge that you keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord, until the appearing of Jesus Christ, which in his time he shall show, who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who only has immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man has seen nor can see, to whom be honor and power and everlasting. Amen and amen. I marvel when I think of the wonder of this gospel, the beauty of this gospel. It cost us nothing. We take by faith. For the word of God says, as we preach this gospel and make known its truths, whoever believes and is baptized shall be saved. Hierdie redding is ewige redding. En aan hom kom toe al die lof en die prys en die eer. As the doxology says, now unto him who is able to keep you from falling, and is able to present you without fault, without blemish, without spot, without wrinkle, in Christ Jesus, before the presence of his great glory. He, the only wise God, to him be honor and majesty and dominion and power and wisdom and thanksgiving and praise from now and until all eternity. Amen and amen. Kom ons bid. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious toward you. The Lord lift up the light of his countenance over you and give you peace. In the name of God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, the Son of God, in the name of the Holy Spirit. Amen and amen. Die Here seën.